Tae au fia, happy Sabbath. Ina mamalu ma le paia o le tātou au fia le nei sa pati paia. Whaftai le atua wa tātou toi mau foi le nei awanua. Tātou te mori mauina le anga le nei ma tau singa. Le teita inga alofa le atua I lunga lona whanau. Le au te whawhairo ai atu I tātou ainga I kālesia. Sa mua masani o le asofitu le toi a fio mai. Mount Druitt, Liverpool, yeah, ma Punchbowl, I sini nei Australia, te talo lo man wia lava o tau uma, mai tātou maunga te tele se ho lava I tātou maunga iti. Ia ai mai se lava tātou a inga I kale sia lo o ta oto I te tono o whale mai, ona o tūlanga soifuanga o tātou iai I le neila lo langi. Te talo ina ia iai le whaamalo nonga, ma le whaamawhanwhananga le atua ia te oi, au tātou tāpua I whatasi I le nei au wala mātango fia. Keeping you in prayer and praying for all your recovery to be quick and fast and so that we can worship together again in our homes or in the churches again. Whawhailoa I whapitoa I le tātou usua malo, Lia ma le fiufia vi I le atua, ua mawhai ona tātou whaitauranga whaatasi le nei tae au. Ia, o le tatalo ina ia whaamanuia te le atua au tātou te tala ina o tātou ranga ma loto ia te ia ma tāpua I rona soafa pa ia le nei tū la. Ia, mena tō le a mata le tātou mawhtanga I le tatalo. Wala watu I le whaalo alo lapa, no meito au. As we begin with prayer. Let's pray. So tātou talo. Lo mātou tamae o le langi. Ia vi ia pēr la ufio o le atua siri ese o le atua pa ia. Ne umawhai o nā toi langi whita pa ia o tangata I nei tai au manino ma le tai au toa o lo sa pati. I luma o le nofa li I o la ufio. Mātou te whafta I atu le atua I lo au te itai. Lo awanga lei ma lo au whaloloana e te ita ina mai au tangata le wholaunga ma le whainga malanga le nawa yasu. Iu ia le atua I whita ma whainga tau le soifuanga. Ai whaaftai o wa mātou te malu iu au lofa. Whaaftai le li ia I lo wanga le lei. E a mata mai lava I tulu ingo le nia tunu o mātou mauai. Se o lava I tutonu o le lotolotoi o mātou whale ma whai tutoa o mātou ainga. Ua iai la wafio e malutia o tangata. Ono mātou whapea tua I le nei tai au whaaftai tele le tua. Whamalo I lo walofa whaaftai lo wangale lei. Whaaftai au wala e tele o lo wae whamanuia I o tangata. Tausia ai le tua I mea umalava o lo mana o mia. Pui ma leo leo ina ma saunga le mu lo awa lofa. Le tai au nei le li ie. O mātou watu lumo no whali o lau fio ma la mātou tāpua inga. O la mātou taulanga e whaifua pe au noa ma lau fio. O le mafuanga lea mātou te wālau lia I lo mamalu o lo siri ese ma lo pa ia. Ina ia whau ina le nei taulanga le li e. Ina ia veo se asul me manongi lumo lo no whali. A whasifo o tangata I o luma le nei tuasu. Mātou te ole atu le tua I le ngang pa ia ina ia whauina tangata umalapa. Po whia lava o whafonga ma tāpua I mai ai o tangata le nei tāpua inga. Le li ia pa iatu ia I lo au. Ia pa iatu ia I o manuia. Ma ia o atu ia I le tua lo file mu. Ina ia o mātou maua manuia o lau fio. Wa e tāpena ina mo le nei sapati. Mātou talo le tua. Ia foi niso mātou a inga mo mātou nu, malo mātou nu. Wafe mai le whainga malanga al maliu ma le oti wala ngona ai ia le leo le poponga ma le maloi mata maling. Mātou te talo le tua ia whaamba whanawhana lo awa lofa. Ia whaamaise lo wanganga. Ina ia mawhai le tua na wawa iatu ia te oe. O le tua o le toe tu, o le tua o lo mātou whaamoe moe. E mātou te malu ai teimi o whaingata ma whaafita uli. Tui nātu le nei sao ninga i o au. Whaamnui e lau au na wa e tofi a wala mai ai lo whina ngalo le nei tai au.
whaamanuia le tāpua inga o lo nuu atoa. Ia vea lo mātou leo le nei taulanga, le nei tai ao. O se vaenga le tua, o le vi inga o mea malavo le nei lalolangi whaatasi ma se rafi ma angelu. E vi ia ila ufio mo mātou whape atu. E pa ia lava oe le atua siri ese. Whaaftai lo mafuta mai, whaaftai lo whaafonga mai, whaaftai lo whaatasi mai, o mātou whaaftai atu ele lo sua whapele Yesu. Amene. Amen. Lei, o le tātou mauwhai tau, wa o whiwhilia mo tātou le neitu la. Sau mai le tusi leo Sapakuka, Habakkuk. Habakkuk, chapter 3, verses 17 to 19. Sapakuka mta upu tolu, whai upu safunu le fitu. Se o e le safunu maliva. Let me read first in the English version. Though the fig trees does not bud, and there are no grapes on the vines, though the olive crop fails, and the fields produce no food, though there are no sheep in the pen, and no cattle in the stores, yet I will rejoice in the Lord. I will be joyful in God my Savior. The sovereign Lord is my strength. He makes my feet like the feet of a deer. He enables me to go on the heights. Pasamoa, e ui lama ina funga mai le mati. E le ai fo ini fua I vine. E hiu vale le fua o le olive. O le tupu mai foi, e le tupu mai foi, ni mea e ai I le whanua. E whaumatia le lafu ma moe I le lotoa. E le ai foi ni povi, I le fale povi. Ai pe tai hau. Au te oli lava ia Ieova. Au te fia lava I le atua o lo u whaolatanga. O Ieova le alii o lo u malosi ia. Na te whaia o vai e pei o le vai o le aila. O ia foi. O te savali ai. Ia o mea maua lulunga. Pi ia le atua. I lona a fionga pa ia. I le atua wa tātou iai I le sāpati mō le nei māsina a te sema. Le māsina muli o le nei tau sanga lua afe ma le lua se fulu. Ma manatu o loo sauni atu le toa tele o tātou ainga ka le sia e whai malo longa mo le kilisimasi ma le tau sanga fau. Malo longa mai o tātou galuenga, aonga, ia manisi foi o sauninga whae ka le sia o maftanga te talopo o suenga whaatus pa ia sa masani ona tātou mafuta ai I lo ngā tutono vai aso. But it's exciting. And I know many of us are looking forward to a good break. And yes, indeed, it is the holiday season, the festive season, the time to just sit back and relax or go to a place where you can just celebrate and enjoy in each other's company. It's just around the corner, the holiday season. And it's good to have a break from this year. Because this year, although it's been a real blessing in many, many, many ways, it has been also challenging. It's been restricting, it's been stressful, it's been scary, it's been uncertain. And I'm sure you have many other descriptive words that describe this year's events. Amen? Amen. And so this is what we can look forward to do on our break, is to just sit back and reminisce of the victories that we gained and also the losses that were experienced, and simply celebrate God for bringing us through. Yeah. Celebrate this year. Celebrate the year that was and what a year it has been. Different. 3 more weeks to go, and you can do it. You can get there. We can get there. Which God will bring us to it. You know, a'o mafo fau
I le nei tausanga, le amatanga, o le tātou wholaunga. Te o mai lava I le nei I tu waso po le nei Jamie o tausanga. Pei lava o le whaasoa mai a le whaatalanga a sapakuka ma le atua. Now, even though the book of Habakkuk is only 3 chapters long, but it's a fascinating book. It's a book that you really need to glance over and to read into the lines. Put yourself into the experience of Habakkuk and God having this conversation. Because it's a book that, for me, surprisingly expresses the times and the challenges and the difficulties of what we are facing or what is happening this year, this entire year. When you read into the book of Habakkuk, wa ila mtango le tusi lea, a le perfeta sapakuka, o loa mata I lona tangi atu. Loa mata I lona tangi atu I le atua, I mea mata autia o loo tutupu. Sa whai mati ngā mapapo lenga yatu ia ma le atu no. Ma au whaalongo, when I put myself into the story, into his situation, trying to see from his eyes and just listen to his voice as I'm reading through this chapter or through this book, this short book. Ilona leo, ilona manatma langona, a uia whamatalaina le tūlanga o awhia ai ilona atu nuupele. O lo ia tangi atu. Are you there, God? God, are you there? Do you know what's happening? Are you going to do something about it? There's a desperation in his voice. He sounds desperate. And I guess we've all experienced that this year. Le desperation, le popo lenga, ona o le leiloa po le ale me o le atupu mai. When COVID-19 came onto the scene, when things started to happen so quickly, and the way it was affecting our world, the way that it was affecting the country, the way that it had affected the community around us, our lives were changed, our faith was changed, our families were affected by all of this, and today, even today, it still continues. I heard a report of what was happening in America. It says that every 40 seconds, someone is dying in America because of COVID-19. Every 40 seconds. So when I count off 40 seconds from here, someone in America has died because of COVID-19. And this is the desperation that we're feeling at the moment. This is the desperation that Habakkuk was experiencing when he was calling out to God. O te alanga atu ia te oe ona o le saupanga. Ona o le ame o le anga le pupua ngā le ta funaina ma le saua. Iai foi le whiwhenaua inga ma le whaatupu ina o le misa. O whaaleo ngā ina ai le tūla whono. Wa le whaia foi le whaapsinonga whaamaoni. Awa wa si o ina le lewa a mio tonu I lewa a mio leanga. O le mea lewa whai ei le whaapsinonga whaapio. That is explaining what is happening today, and he was explaining what was happening back in those days. I mean, that's a good reason to complain. What a year that he was going through. When I was reading the condition that Habakkuk was describing in his time, he was saying, I was saying to myself, man, he is actually describing 2020 and what 2020 is still going through today around the world. Not only in America, not only here in Samoa. There's a lot of apio going on. Hey, talitonu. Mafuanga lo tangi atu sapakuka I le atua, because it's not how it's supposed to be. It's not how it's supposed to be. Ai talitona iai mafuanga. O lo tupu ai nei mea I le whananga le atua, o le mafuanga mo moa
I believe, on the consequences there, your lato feeling a fight. I mean, it's just common sense. Basically, when you make the wrong decisions, it's simple that when you make right choices, there are obviously blessings that come your way. That when you make right choices, the equals blessings, equals good things that happen to you because you've made the right choice. But if you make the wrong choices, the opposite of blessings are what? Curses. Curses. And so I think the second reason I believe Israel are in this situation, and the reason why Habakkuk is complaining on ole fufuanga lea ole atua. E to'u mai le atua le awanoa e toi fo'i mai le tangata ma whaaupena ina ai le tangata le atua e toi tali tonu ina a toa I lona mana. Wana mana alofa ma lona te inga sili na wa. And that's probably another reason why God placed the Israelites in this situation. The whole reason why the prophet Habakkuk is expressing himself this way, why they're in this terrible position, is because they broke a promise and they find themselves in the situation. And sometimes learning the hard way is the easiest way for God to teach them. And sometimes that way back is going to be tough. You know, my kids would ask, why doesn't God just take away the bad times, take away the tough times? I mean, why doesn't God just make things painless, Dad? You know, the kids would ask, why did God's people have to go through all this pain and suffering? I mean, doesn't God care? And then I share with them, well, it's not God that brings this pain upon the people, it's their decisions, it's sin. That's the simple reason. But then I said, okay, you know, when I give you a soft smack, remember those days when I gave you a soft smack because you did something wrong? If I didn't give you that soft smack, do you think that you would have learned something from that mistake? Then I shared with them something of another example that when someone has cancer, the doctor needs to inject strong medicine into them. So it tries its best to stop the spread of the disease of cancer killing them. And the medicine, however, that's inserted makes the patient feel sick, unfortunately. It makes the patient feel unwell and nauseous and tired and le malosia o fala au ia e tau fia ele fia ai o le tangata. And a lot of times their hair falls out because of the powerful doses of this medicine. So the question is, should the doctor take out the chemicals in the medicine to make sure they feel no pain and suffering, just so the patient can say, oh, that feels better? No, because that means he's not a good doctor and not going, and at the same time, it's not going to stop the cancer. That doctor would be killing the patient by failing to give you all the necessary ingredients, the necessary elements of the medication. Mai e whapena fo'i I le whionga le atua. Le wala le atua. So se mea lava o lo o te ia ai tātou le atua I le nei lalo lang tumu I le angasala. O elements uma e mena o mia o na tātou hui ai. Sometimes, you know. E whaale leia ma whao penga ina ai le tangata le atua I lona au nanga ma lona whaatuatuanga ia te ia. Peti ngā, pe whainga tā, pe mai taimi whongi sā, o loo ia ele whō mai sili I o tātou whainga malanga, o loo ia sila fia lo tātou tūlanga. Pei o tūlanga o loo a fia ai le pera wheta sapakuka, aua
I lona tangi atu I le atua I le tūlanga o le tali o le atua I le tangi atu o Sapakuka I le mta upu mua whai upu lima o lo ia whapea ia o tau ba ai atu I nuu ese ma ia o tau I loa ma ia matua tau whaifo tau whaofo lava awa o te whaia senga ruenga I ona aso I o tau I oi lava ina tāla ina atu tau te le tali tonu ai lava. The Lord replied to Habakkuk and he said, look around at the nations, look and be amazed. For I am doing something in your day, something you wouldn't believe even if someone told you about. Imagine that, huh? Here is the prophet Habakkuk crying out to God about the advancing enemy. You know, God, are you doing anything about it? Yes, Habakkuk, I am doing something. I have everything under control. I am the one who puts everything in motion. My prophet, wa ulea o lo awina atu le fili, le fili ne. Wow, o le tali ale atua, o ia o langa ina kalataya. The mighty and the vicious Babylonians. La tau ia wa whapea, lo whapea, o la tau lava maalosi, o la tau atua lea. Here is God. O le atua sili ese o lo pule au ma o ia o le whakmasino ami o tolu. Wa ia fili le fili pito siri o na ami o le anga e whaato ilalo ina le whananga Israel. Well, to take over the world at that time. Remember the dream given to Daniel? Given to Nebuchadnezzar and then given to Daniel so that Daniel could tell him the dream. Here's the head of gold. Here's the head of gold that was prophesied. O I le tusi o Sapakuka, o lo tangi atu Sapakuka, I le o mai o le nei fili. Sili ona leanga, Papelonia. Ai o tali o le atua I oi, o hao nei, o lo o awina atu le nei mala, I am the one that has brought this upon you. Kind of sounds familiar, just like the way that God brought upon the nation of Egypt. Mala after mala. Why? Because they didn't believe in the God of the universe. Simple as that. Ina wa mata ona fitalofi mai le fili, trying to besiege Jerusalem. Lo fa pesa pakuka po o fai ese mele atua po I loa ina le atua le ti ngawa o mai. I mean, why wouldn't Habakkuk complain? Why wouldn't he complain when so much is happening? Ile verse lea lo lunga le ie fai upos fuma le fitu lo fa pe even though the fig trees have no blossoms and there are no grapes on the vines, even though the olive crop fails and the fields lie empty and barren, even though the flocks die in the fields and the cattle barns are empty. He's looking at this and he's saying, man, well, ho'o mai le au papelonia ma o lato misiona o le whaato I lalo le nuu matua o e uma o lo o lato si o manga. Everybody that is in a radius of 30 miles, Babylon is just taken over everything. Au male po, o male au sa whao bea le sa wanga o nei tangata. Ruthless, man. Pei o le whakatalanga a le atua I wingo nei au papenomia. They do what they like. They take what they want. They are fiercer than wolves at dusk. Like eagles, it says in the Bible, they swoop down to devour their prey. Why? Because they're all bent on violence. They come
pei o le matangi o le vau. Au ina tangata taua pei o le one alo whapea le whetalenga o le atua. Taking everything, taking everything, taking everything. Ma lo whapea sa pakuka wa leto i eise mea tasi. Wa leto i ei lava se mea tasi wa fesili mai le tamama tua i lona atali e vaipe e iaise ni fuala au i lunga o le mati. E tai wa le eise mea wa ave uma ale fi. Man whapea alu i le tō vine ma piki mai ni fua moa. Ai o le tali na ngā hui uma papelonia. E whape whele le whato anga o lile. Mon lau atali, alu mai. E alu le atali ma toi sau. Wale ai fo e ma le olive. Ave lau sele saito ma kipi ni saito monika rite. Mai le vau. But again, mea lavatas, there's nothing, Father, not even something to plant. Ai whape whele, le lafu ma moe ma oti ma me ola uma. Ai nao le ulu o le atari. Talo whai. Talo whai. Can you imagine that? That how quickly things can change for a nation that was rescued, for a nation that was blessed, for a nation that was nourished and looked after by God's own hand over and over and over and over again. Watangi atu sapakuka. Ono watele lava le suinga wa o ai le whananga Israel wa umi fo'i le teim o lato whea ngai ma le nei ma. E wa ngalo i le tupulanga. Ui lava na fola le atua ia Abrahamo o le awhai au ma lo atua. That I will be your God. That when God was saying that, God was claiming his right to be the sovereign God of Israel, both in blessings and both in judgment. Both in blessings and in judgment. In other words, God is saying, you can have everything if you have me, but you will have nothing without me. Right? You will have nothing without me. Fisili, matapo o ai o la ua ia, ua whamalepea ai le whea ngainga na o sia i le teino le atua ma Abraham. Did God break the promise that was made between him and Abraham? Who broke that promise? Not God. Not God. Sa tausi pea le whea ngainga le atua e whatatau i whamanianga maua. Pe atu mau i le osi whea ngainga. Sa tu mau lava le atua. Sa osi whea ngainga le atua. E whatatau fo'i i le whapsinonga a mi o tonu pe a le tausi whea ngainga. You know, ole tausi whea ngainga e maua e whamanianga. Ai ole te e ina po le tausi, le osi whea ngainga. E opo i le o langa ngao ma le whaatafe ese ia. Whaatafe ese ina. Not a good situation. And you know, when you think about the world today, it shouldn't be surprising to you and me of why we are faced with so much problems. It shouldn't be surprising at all. Why ile te Deuteronome lus fum le fitu fai pusafulu ma le fa, se o ile fulu ma lima says, cursed is the man who carves an image or casts an idol, a thing detestable to the Lord, the work of the craftsman's hands, and sets it up in secret.
And all the people shall say, Amen. Ai ile tusi le ateto no ma lua sa fun ma le valu. Ta o pulos fun le valu fai putasi se o le ono e manino le fa manianga e mau pe a fai le fina ngalo le atua. If you fully obey the Lord your God and carefully follow all of his commands that I give you today, the Lord your God will set you high above all the nations on earth. All these blessings you will come upon you and accompany you if you obey the Lord your God. You will be blessed in the city and blessed in the country. The fruit of your womb will be blessed, and the crops of your land, and the young of your livestock, the calves of your herds, and the lambs of your flocks will be blessed. You will be blessed when you come in, and be blessed when you go out. Wow. Ina ile taimi o sapakuka, sa iai lava le filfilinga tu minatu ile whanaunga le atua. Iai lava le filfilinga na tu watu. There was a clear distinction between blessings and curses. They learned that throughout their whole journey. The difference between life and death, the difference between good and bad, the difference between light and darkness. Ai whaapopo atu male tō sina male pepelo ale tiapolo. When you add the devil into that picture, ole mawhai ona iloa. You know, when you go away from God and you're listening to the devil's advances and things like that, the devil's lies, ole mawhai ona iloa le senga le whingalo le atua, ma le whaososonga le tiapolo, pepelo le tiapolo. Mai le tala o sapakuka o le whaaloana wanga, o whai ale loto ale tangata e. Ma o le unga o le nei whiriwhiringa, o le mala, le onge, le matalaina, o le whaamai, o whaapolonga, o le whaato I laluina. This is what the prophet sees. This is what Habakkuk sees and is overwhelmed by what's going on. But the truth of the matter is, brothers and sisters, he is not overcome. He may be overwhelmed, but he is not overcome. He may be overwhelmed, but he is not swallowed up in his worry. Lo vai atu sapakuka I tūlanga matautia, le tūlanga wa fia ai le o langa ma le langi, le soifuanga ma le loloto, wa o iai le unga le anga ma le whaingatā ai pangale. O le muli a sapakuka. Rona tali atu I nei mea uma wa lofi tuina ma whai ma whaafita oli, whai ma whaalawe, whai ma whaososonga. O lo whaapea I le whai upos fulmar fitu. E ui lava. Ina le funga mai le mati, e ui lava e le ai foi ni fua I vine, e ui lava. E I uvale le fua o le olive. E ui lava e le tupu mai foi ni mea ai I le whanua. E ui lava e whaumatia le lafu ma moe I le loto a. E ui lava e le aise me hola lo iai. But he says, yet I will rejoice in the Lord. I will be joyful in God my Savior. Why? Because the sovereign Lord is my strength. He makes my feet like the feet of a deer, and he enables me to go on the heights. Oh man. E te tau lava ana tātou whapea. I le tātou tali atu I le nei tau sango wa tātou sawelia. Iui lava. Iui lava no whapea le tātou tau sanga. E peitai. O te oli lava I Ieova.
O te fia lava I le atua lo whaolatanga. O Ieova le alii o lo ma losi ia. Na te whaia o vai. E pei o vai o aila. O ia foi o te savali ai. Ia o mea maua lulunga. Brothers and sisters, this morning, we can find encouragement from this short book of Habakkuk. O le lava le whainga tau le nei tau sanga mo oi mao, mo oi ma lo ainga. O le lava le ti ngā wa o ai lo sabalinga ona o whawhita uli whawhosei na tupu mai what you're probably going through at this very moment, whether there was no food, not enough money, no job, no church, no friend, no good results, no answer, just pain, just restrictions after restrictions after restrictions all year. Ia tato iai pea le manatu malamono sapuka. Sa iloa ina le atua soifua. Wa o ia lo tato whaholitanga. Lo mafuta mai pea le atua. Ma ole a oli lava pea. Ia Ieova. That despite however difficult, that despite whatever happens, that despite what this world may throw at us, o Ieova le alii, o lo tato malosi. Na te whaia o tato vai, pei o vai o aila. Strong and ready to respond in any situation that the world will throw at us. Ia ho mai teimi whainga tā, ia ho mai teimi pongi sā. Tātou te mata ala, tātou manatua, tātou whaolatanga. O Yesu ke riso, o Yesu ke riso. Tātou te sau mai ala whainga tā ma pongi sā. Ona o le te inga o le atua. Ona o le te inga o le atua. Tutu mau ia te ia. Tutu mau ia te ia. Wa o ia foi o le a whatsavalia tātou. I mea maua I lunga. Whamanuia le atua. O saunia atu mo malo longa. Puia le atua ia o tau umalava. Wa o ia lo tātou whaolatanga. I whamanuia tele le atua. I le swafo Yesu. Amen. Tātou te tau. Yo vai lo mātou tamapa I a langi mātou toi whaftai atu le tua I lau teita inga alofa. Whaftai le tua I lau mafuta mai, I lau whamanuia mai. Whaftai siri le tua ona o oe o le tua manu malo. Oi le tua foa ma sa e foa mo I mātou tangata angasala. Le awala tātou te ui mai ai. Ui lava o se ala le mauti noa. O se ala e tumu I whawhita uli. O se ala e tumu I whaalawe. Ona o le ala o le neilalo langi e tumu I le angasala. E pangalea le atua. O loo e mafuta mai I le mea nei. Ma loo e teita ia ai mātou I to tonu. Ma fafo o nei mea uma o wa o oe o le atua manu malo. Whaftai le atua, whaftai lo teita inga alofa, whaftai I le tali, o loo e ngā lue, lava, mea lilo I o mātou o langa taito o tasino, wa le aise mea I lilo I lau sila whanga. Continue to walk with us, Lord. Continue to guide us. Continue to give us opportunities to come back to you, to return back to your love, to return back to your sovereignty. For you are God Almighty, the one who is in control of everything, even death itself. And we thank you for Jesus Christ. Thank you, Lord, for answering our prayers, and thank you for the hope that we have. That one day we will all be there on that beautiful morning
day that you have prepared for us, to be in that place that you have prepared for us. Thank you. Thank you, Lord. Ia iai lo whaamianga I lunga, ia lato umalava lo o whawhonga, mai moina le nei sauninga le atua. May your blessing be upon them all. Thank you so much, Lord, for the blessing of your Sabbath. We thank you. In Jesus' name, amen.